3 verse 11. Siyabonga amaNazaretha kuthola ithuba kumshumayeli. Cela ungifundele John 3 verse 11. Ngiqinisile ngithi kini. Ngiqinisile ngithi kini. Siyakusho esikwaziyo. Yesikubonile. Siqinise ngakho. Kodwa nikwamukela ukuqinisa kwethu. Siyabonga Nkosi kubusise. Umuntu mayemile la usuke ekhuluma into ayizwile ekhulunywa ngayo noma kushunyayelwa ngayo. Kodwa kuye kube buhlungu uma uza umuntu esesola ethi lo muntu ukhuluma into engangangayo. Kanti bazali bethu manje nishumayeza thina nisuke nishumayezela ukuthi lezi ndaba sigcineki ngoba indaba kaShembe ayigcineki kuwena. Ngoba ngafundiswa mina esikoleni ukuthi ofundela ukufundisa ukuze into ungayikhohlwa othi mawusuyitsheliwe na ubheko wakho ozoyitshela yena ukuze uze ukuthi lento ingenile wayizwa yini. Sibuya ke eMaNazaretha emhlanganweni omkhulu kaJanuwari. Sihlezi sibuye emhlanganweni khona inkulumo ekhulunywa njalo lapha makuumhlangano. Kuthiwa bazobhajadiswa umthetho omningi niwuthola emathempeleni. Ethe umuntu efika ethempeleni ngeSabatha lokuqala sekuyadanswa kushaya uthando. Lo mthetho ekuthuzo uthola ethempeleni usethole khona ekhaya kuyadansa uphatha imali uhambe uyonikela nokusasa lo muntu uzoba umshumayeli uzositshela khona lokho akufice kwenziwa ngoba kuthuzo uzokuthola ethempelini. Bekithi mina unenhlanhla umuntu othi mayehlele lambele ukuza umthetho kaShembe. Uyabona la ekhaya lulodwa ulimi into kaShembe ine-agenda into kaShembe inohlelo. Ngiyangizwe nje ngibona abantu sebekhipha kujanye sebenzi beyihlakanhlaka. Into yokuqala ekhaya ungakayifaki ngibona uphakamisa izandla uthi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Mawuqeda ukuthi ngiyayikhetha inkosi uhlale phansi uhambe uyobhajadiswa mawubuya mawungena la ematsheni amhlophe awuthandazi unkanti ushintshe eziningi cha. Munye umthandazo okushoyo esawutshelwa inkosi yasekuphakameni yathi maNazaretha nginibona nihleli la kodwa inhliziyo zena zikho la esontweni. Yathi abanye bacabanga amasimi abo ukuthi ziyangena imbuzi emasimini ami. Kule staff ke siphila naso sicabanga amathimi esiwabhejele sila esontweni. Wena ushambe maNazaretha ngiphathe kabuhlungu ngoba kukhulunywa izinto ezinhle la esontweni kodwa inhliziyo zena mangibheka zikho la. Zingaphandle wayesebeka umthetho uShembe ukuthi uma ungena ematsheni amhlophe uthandaza into eningi uthi Shembe ngicela ungene nenhliziyo yami. Amen. Umthetho waleli bandla oqala nje mawuphendula ukuba yiNazaretha mawungena nje sangwe Shembe ngicela ungene nenhliziyo yami ukuze konke okuzokhulunywa kuhlala enhlizweni nangithi bangikhulume kabi namagqubo uyakwazi ukuyibeka into yango 1990 jakhumbula 1990 ugqoka isiketi esibomvu nezigobho wathi kimi ngoba inhliziyo ebeka into enjalo manje uthi ke noShembe le indaba kaShembe izohlala enhlizweni zenu maningene nazo nezendlini esonto ayibonga Nkosi. Mase kungaphakathi into elandelayo uyahlala phansi mawukuthi akukho umuntu umemeza isonto mawukuthi uphelele mayengekho phela ungaphelele uyena ngoba la ekhaya khamba ngegaba kufana nami ngeke ngiyiphathe inkonzo umvangele yayiphathe inkonzo kukhona umfundisi nomfundisi ngekayiphathe inkonzo kukhona uShembe kanjalo nami ngingaphelela ngikwazi ukumemeza isonto kukhona umuntu ophelele kodwa mayengekho mina ophelele ngoba ngikhona. Amen. Na okwazi ukumemeza isonto ufaka ibhlue ngikhona ngifaka ibhishu. Weyisaphela munjalo. Funeka unikwe imini imvume la ekhasibukana ngegaba asihlulelana kodwa ukwazi ukujomba ubuyazi kahle isaphula umthetho. Ufunda umthandazo sabantu ufaka ibhlue elisikotshi bekhona abafaka amnyama. Wenzani? Uthi ke uNkulunkulu uma usungenile khona le ndawo ngoba la ekhaya kufika kumenye nje umshumayade memeza inkonzo soyiphathele ubani mase kufundwa kumthandazo khona le ndawo lapha emthandazweni weSabatha ethi makwandiswe kumphathi wenkonzo khona kuyitayile ezenziwayo abantu mabelinda abangani bawo abazophatha inkonzo angasho umuntu ukuthi inkonzo soyiphathele ubani ufunda umthandazo uzoqedwa yenziwa lonto kuleli bandla. Amen. Awufunda nje umthandazo ongaziyo ukuthi inkonzo izophatha ubani kanti mase sithi thina kwandiswe kumphathi wenkonzo sisuke sisho kubani ngoba wona wakasho ukuthi inkonzo izophatha ubani. Ingakho umuntu evele sukume enhlanhla futhi ke libandla
wazama ucela amazwi wacela amazwi koyihlo bobaba mkhulu oshaya spoon nosagila ngicela nisondele ngakimi ningangilahla usho labantu akuyibona bafuna wena ubanikelele ubageze uthi abangakulahli vele uzositshela ngemsamo ushumayela futhi kuleli bandla abantu ngikuthandaza umemezi ake ngenza omunye memeza shambe ngiphi imoto ngagcina nami ngicela imoto ongena license manje uyamemeza ngibamba umthandazo wakhe sengiyeko wami yabo nje ngishazifakela amafu ushambula ngaphakathi uyakhuluma nje futhi ekhaya umthandazo yakhona uyahlelela uvela uthandaze noma yini noma ingasikhathini njoba ngisho mase ifundiwe le ndawo uthi akwenza uphathe konke ufunda umthandazo egcinana ngithi niyalizwe kuthiwa bandla lenkosi asiguqe isithandazo amen uyazi umthandazo wakhona uthini muni umthandazo angithandi nane trend ubona ngiflathela ikhamera yewa ngifuna ukuyibuye ngiyiphinde lentshumayelo kwenye indawo manje muzoshumayela uzotrend umhlaba wonke ubuyiphinde le lokhu ungakwazi ukushumayela kwenye indawo ngoba usuyazi sebeyazi lentshumayelo uzogcina uqamba amango khanda amade athangekho bona ngifuna ngingamake ngingabonana kwikhamera akunandaba na camera vele ngoba iyo lento eqeda inkonzo Zena usukhuluma-ke nezinto engakhulunywa kuleli bantu usitshela ngemsamo usitshela ngokugezwa kwedlozi akusatshenzi ugezwa kwedlozi ngoba izuvuka nathi usitshela ngalo nto la kukhulunywa ngeyodwa indoda ushemba ayibonga inkosi ma usuthandaza sekuthiwa bandla lenkosi asiguqe isithandaze munye umthandazo nakhona uthandazayo shembe ngiphi indlebe ey'vulekile zokuzwa izwi lakho ngilenze uthule awusho ukuthi amen ophethe umthandazo engakasho asiphinde o-amen abaningi lasikho lapha usho amen ngani uthi amen uma eseshile lo ophethe umthandazo athi amen mase nithi amen ucela lokho nje kuphela ucela into ey'ningi mase iyaqala inkonzo kushunyayelwe anoke ninakunyazi ma kusaqala kuthandaza lithi bandla lenkosi asiguqe isithandaze uma sekuvalwa liyasho sithandaze futhi cha lithi asibonge kubongwane kubongwa lamazwi kade wathandazela ukuthi ngicela amazwi shembe usuke usubonga wona-ke ekugcineni awucela imoto ubeka isizi lakho shembe ngiyabonga lamazwi ngizwile kukhulunywa ngesinefu sidakubhaka wami kumanje ngiqalekile shembe ngiyabonga kodwa ngoba uyangibona ngisifihlile mina ngedwa waziyo ngisifakephi kodwa uyasibona shembe ngiyabonga Suwabonga njenge shembe ngizwile khuluma ngaphi kwayiko ngoba sengicela ngqondo sonto lokuthi hayi angisho-ke kona uma ngingasho kona ngizosho kuba ngoba phela funeka ngikhulume kumuntu angikwazi ukukhuluma ngento angikwazi ukukhuluma ngamakhundana angaze ngilibone la abanye bangikhuluma kuba namasayana umuhle ngabona izinela legolide sekufuneka kushintshe intshumayelo ngikhulume ngalo izinto usesibhedlela nje umuntu uma esibhedlela uyamtshela udokotela nginethumba umeke wabona la emlonyeni ukuthi unelona kufuneke manje engayisakhuluma ngale nto ayibona la emlonyeni leli thumba dala ukungcola komlomo ozama ukujwayelana nesixubho mfana manje nakuleli bandla bona ibandla lonakalanga ingoba sekuyasala ukuthi ngikhuluma ngale nto umshuma abadoda vele bayasaba ngoba bahlezi bekubalesela imali bona vele abasekho esigabeni sokuthi bengasitshela imithetho kakhulu ngoba sebeyasaba ukuthi ngisho imithetho umuntu uhamba nge-Range Rover la ingabe sanikela ngothi kanti makuyiqhamukela thina nje sidlabuza uNkulunkulu uyosizwa yibonga Nkosi yamaNazaretha futhi la ekhaya asileyitayile sesikufuneka laziwe usiko laleli bandla yabona ngisho usukuma uthi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni awusho ukuthi ayingikhetha inkosi yini leyo ngisho usuhlala phansi awusho inkosi kusabezwile ukhuluma kokubhinga lokho yiphi inkosi yasekwameni wakwayizwa ukuthi inkosi kusabezwile laba bangazwanga ukuthi ingaphi thola ekhaya inkosi ibusise nikuzwile amen yonke into kaShambe eMaNazaretha iyahlangana intubona izinto ziyafana lento uzobe sethisa abashumayeli entabeni hayi ngacela inkomo masiyobeka imbali abasitshela ukuthi kodwa sithini leyanto embali entabeni uma ugibela ubaba mkhulu wayevumelene noNkulunkulu ukuthi entabeni siyogibela ngenkomo wayesethi uNkulunkulu wayesethi uShambe labantu ngiyavuma banazi inkomo njengamanje kodwa kuzohamba isikhathi bengabe besabanazi inkomo kube nzima ngisho ukuthenga inkukhu imalini inkukhu manje mina ngithanda ukuhambisa ngoma negobongo impangela yikho bengene entabeni khona benje
sithi inkosi ngoba uyabathanda labantu bakho abazameke imbali ekuyiyona ezomela inkomo begibele ngayo entabeni. Angithi uyezwa? Bazama imbali begibele ngayo iyona ezomela inkomo. Angithi uyasithola ke manje izathu ukuthi yonke into kaShembe yayakhe isense. Usuyathola yini into imbali ingangeni edokodweni? Ayithi inkomo ivela ingene edokodweni. Ingakho imbali ingangeni edokodweni ngoba usukuphethe inkomo. Ingakho ingangeni ethempeleni ngoba usukuphetheni inkomo. Maye musunyuka entabeni umthandazo wakho munye. Shembe ngale nkomo noma ngale mbali ngicela ukugibela entabeni yakhe ingcwele. Ngoba wayethi uNkulunkulu asicela ukugibela entabeni ngenkomo. Wayesesenzela umusa ingakho ingakhiwa ngisho entabeni ngoba ukwazi ukuthi uzocela ukugibela entabeni yami uphinde uyike uthathe la inkomo yami isibayeni sami ayizwa lonto. Ukuthi ayiwakho umqondo. Awukho ungayenza imithetho leliyo ungayenza umthetho umuntu ekutshela umthetho umuntu uyambuza evuke ngola seniyabuza ninake ngiyamanzi asifuna ukwazi baba ngoba awukho umthetho leli bandla ongenawo umlando nawo nje umthetho ukuthi ma oshiwo nani senikhona phezulu eKenani mina ungakadubi isibongo la entabeni zasendwethu eKenani angijwayele nokuyimemezela wangena umculi kaMaskandi ngosibanibani okasibanibani cha la eKenana luthunyazi ngiyacela waqala wamemezela umdluli kwakusebamsanani ngaphesheya ngingakawela kuyiwe ngabekuseni la ubeka umthetho clean unyazi ngizama ukuveza ukuthi umthetho le bandla nomlando wabona ufuna umlando walo mthetho umuntu engakutsheli ingoba naye akazi funeka ke ufuna ulwazi manje awusho lo mthetho ngoba isemningi imithetho eqhamuka kanti imithetho yamaphupho. Uthi ubaba unyazi lwezulu entabeni uthi wamemezela umdluli wathi sihlabelele uma sekuvala shime ethandazi uyazi uShembe ingane egula kakhulu yena ayibona kakhulu ingane nje egula kakhulu olulimi luzwe ingahle njobe enganishiye emthandazweni wakhe mengicabanga ngoba niphila kahle ngiright hayi uShembe uyayithanda selakafuni ngiyacela nami ke ngikhonoshele nifuna amaphiko asiphiki futhi asinamona kodwa kwenzeni phela ngoba niyigulu ngoba ngenhlezi nibikwa njalo ningaguli uthi ke lo uma ebuyele endlini wafike wahlala wayethandaza na uNkulunkulu wakhe uthi Nkosi awungisize kutholakala indlela yokugashula lwana cha ngoba senjalawo nangampela uNkulunkulu wamkhumbulo wamuphisa hayi awuhambe la ekhotheni uyosukela inyoka wayesethi inyoka nyaka igundane layithola inyoka layisukela lathi mali ekhupha inyoka laselibaleka igundane langena endlini tema ngene endlini laqonda ngonga kunoxhaka lafika lajika nje lashaya ijika kunoxhaka yazi inyoka afike yabambeka nje la esiswini yavukula ka inola ka inyoka mikathitheka ngasemsileni yayisivukula uthe umama ekhaya ecleaner ehlabelele ingoma yakhe Nkosi yethu simakade lo ekuthiwa singawuhlabeleli Nkosi yethu simakade ehlabelele umama ekhaya ejabule ngoba into ekaShembe abheyihlehlisiselwe emuva hey asikho esontweni ushadwa njalo kumnandi kudeliwe uthi uhlabelele ingoma leka asikho esontweni sisemshadweni kansuthi kodwa lo muntu ushade ngenxa kaShembe kodwa uyena lo ekuthiwa akasekho esontweni nesithawu lesasina kusona sibusisiwe kanje ngamani kodwa abantu sebeyosina ngamabhuzi kusona fana lento ukuthi umgodi weNazaretha selifile noma selihambile emhlabeni lichelo umshumayela libusise kuje kungena abantu bamabhuzi bezokwamukela leso sidumbu kwenzeka kanjani ngicabanga lo muntu uzoba nayo indlela enhle umuntu wamukelwe ngamabhuzi ngoba lendlu ibusisa isizathu sayo sokuthi ibusiswe ingoba khona abantu basezulwini abazofika bezohlangabeza lo mzimba umphefumulo walo muntu manje njengoba ibusiswa ukuthi lo mhlabathi awube ngcwele njengalale ingilosi eziphuma khona ngoba kungcwele ingakho ubusisa ukuthi awufani ukuze mayifika la zingahunguli ngoba igodi limbiwa nayo idakwa limbiwa nabantu abaphepha insango bathi bemba bebevuza amanzi bevuthela khona la abanye bayabulala abantu bamba umgodi wakho nhlalisuthu uzolala kuwo bamba umgodi wakho ngudlungudlu abanye bahubhe amakhosikazi abantu abanye batshontsha inkomo abanye bazintabane bangena kona umgodi uzolala wena ingilosi ke meza sondele zezwe impunga lomkonkoni emgodini wakhe ayisasondele ezihamba bahlangabezi meza sondele zezwe iphunga lendoda lana namakhosikazi abantu emakhaya ayisasondele
abangayibukeli ingilosi asabangahlangabezi yajika iyona-ke inhloso esuke enza umshumayela cha libusisa ithuna bayasaba konkunzane isidumba ngathi basisabani ngena nhlalithi uthi hayi ngena wena hayi ngena wena hayi ngena ophelele hayi ngena nje isidumba sinalo uthi yoba ngiphile senzongisaba uma sengifile sengoze ngibanjwe abantu hayi sidedela umndeni kanjani umndeni ngoba ungifuni njengoba ngiyinazaretha ngedwa ekhaya bathi ngenza into yami ngizothi sengifile futhi njengigqokiswa ibona abantu abangangifuni ngenzani manazaretha nkama waphela umndeni mase ngifile mina ngiyinazaretha uyawutshela umndeni wozani